payung gerabukakeun Prabiang geracacapkeun mun payung gerabukakeun Aduh, alhamdulillah. Alah, apa dua poe mending guys. Puyeuh ya, aduh ampun. Tenggorokan apa gatal ini harus pakai komidin. Iya, patut harus pakai komidin ini komidin. Cuaca pak nestapa ya. Alah, tapi apa punya obat di rumah, apa punya istri cantik, namanya Angelina, ya, dia itu wanita satu-satunya yang abah cintai, Angelina Evon ya. Ya kalau di Amerika kan Angelina Jolie ya, kalau ini mah Angelina Jolie ya. Sabu.
sudah naik ke Pak Surip lagi. Ayo nu digeroan Angelina Jolie, nah nu datang Angelina Jolie Pak Surip. Gitu, mohon. Abah, ayah pamunut jadi abah aku kudu joget ke di sawer kudu gaduh mangsat. Oh, laguna amu. Laguna, ayo putar abah laguna teh. Ayo mana rek muntang kanu nanti kana guru abah. Abah, iya rambut teh sabrakan kamu lagi di Aceh. Sabrak ieu kayo. Rambut ambu jadi tiga bob. Bob teh anak ambu si Bob teh. Oh lain. Nah, kuningakeun abah lengser teh namina teh Bams. Kudu percaya anak lengser Bam sekali malima go Bam. Coba surupannya segimana Eko? Ayun Bang ayun punta lila bari muda la imas kayuta singai mah kudu di ayun si Agus mah ayun Rapsari mah masih
Tapi yang saya informasi wayang awal. Barudak, ayo barudak, cenah lain cahaya gila geningan aduh. Sono mas sono, cenah. Ayo orang terus lah sagarapan minta mohon.